Oh ho ho! Unsay ayo diha. Welcome to Bisaya in Japan. Sorry, wala ko kahimo og videos for the past few days tungod ning coronavirus quarantine thing. Pero let's check out something about in Japan, Sushiro and Liberty Walk Mini GT. Let's get down to it. But before that, don't forget to press like and subscribe. Watcha! What is the hype about this Liberty Walk Mini GT? For those who don't know about Liberty Walk, they are well known for their massive wide body kits. But dili na nato ablihon karon kay Toys R Us limited packaging man sa Japan. So nagkuha ko og lain para abligid. One thing to note di ay daghan man ang gawas sa akong gibasa sa Mini GT na website. Daghang mga fake ng gawas. So para makibaw mo na original, ang nadyo siya plastic na wrap. Itabunan siya. And then nasad sila'y hologram na sticker na ray. Let's see. TSM model and the number. There. Same as the other one. Nasa sila hologram. So, ana, may bawaan na original or fake imong Liberty Walk Mini GT. So, ato yung review karon kaninduha. Sige, ablihan sa tinan na to. So, nara ito nagitangtang plastic. Let's just check the sides first. Yung backside, Mini GT, nara official license and the sticker. Murag symbol sa Japan flag sa una. And then Liberty Walk, kaning kanji o kasabotan ni unsa na. Candy Red Nissan GTR. Alright, ablihan na to. So ang sud masud gawas nasa same siya sa ani na murag plastic ba para di mo lihok dyan. Okay, ato ibutang. Wow, bugat man eh. Okay, Liberty Works, ang rims, LB Performance tank, nasa hood. Okay, natin check. So first kay rubber tires, metal, bisag yung under chassis metal. Side mirror, nasa side mirror. So ang yan backlights kay dili pintal kundi na joy murag glass sa sud. Headlights kay murag glass dili gyapon pintal. And then smaller details there. Sticker sa windshield. Yang roof, Liberty Walk HKS. Tanong ba? LB Works, Toyota's LB Performance. Nara ang Mini GT Liberty Walk. Okay. Kanina, sunod. Of course, you will not leave Japan without eating sushi.
Ang kaning Sushiro mo na siyang popular sa gani sa Japan kay tag 100 yen naman. Ablian na to. So, come out sa box kay kaning another smaller box. Brown. Sticker niya. Sushiro. Oh, napay ko ano. Yung Korean niya. Order. Okay. Next, kay floor. Sunod kay money siyang marag entrance. Ang sign. Okay. Sembolon sa nato. Now, nagbutang og stickers na. Kaning taas kayo muning nangan ni karon. Sushiro. And then kaning small nasa sign na Sushiro na ra. Okay naman, as long as nakay experience sa pagbutang sa sticker, sayan ra. Ang of course, mga dagko mas lisod-lisod yun. So, akong gigamit kay kani papilit. Just careful lang mo. Let me finish all of the stickers and then let's see unsay naong ani ni kahuman. Bisaya in Japan. Ako notice when you open there's a box naa din ni part gihapon sa model. Oh. Ano pa? Kanisad part gihapon sa model. So these are unsang pag himo ani right. Isa lisod kayo kung one hand. Okay, all the stickers are placed there. And then at the close. Close back. And order ka dia Sushiro ang luyo. Sushiro. Okay. And ang sign ini sa taas. Okay, ready. Mga on na ta. Then, of course, atong Liberty Walk. Then, order. So, nakoy uban ni na 1:64 na Hot Wheels. Oh, napali nabilin. Ato ni taon sa suot para more realistic. Wait sa nakoy unsa man ni Jaguar and Dodge Ram 1500. Ato i-check kung pwede ba siya. Okay, ang Sushiro for diorama. Murag kanina Sushiro a little small. Di tingnan siya pwede pang 164 kay no cars. Almost nasa same size restaurant. So, not really good for 1:64 scale. However, ang atong review sa Liberty Walk kay nindot. Garbage egg detail, rubber tires, and then metallic rims. This is actually the candy red Liberty Walk from Mini GT. Yeah, let's check it out. Ta-da! Okay. Nindot sa dang Sushiro pang duwa but not really the right scale for the 64s. Okay. That's it. Bisaya in Japan. Bye-bye. Like mo diha. Bye-bye.